Jela ka yiko va do mi bola ba Ewenyigba TV eye de ma ko akọ ajade ya bala jina me yiko wa wora ka klimi le mi ape ajogon pomo wana woji nyanko enye na te agbeyo me Peter no sells every English dictionary ya do pe yiko adam go ya panya jo afi wa do gbo le te pe yiko akpo mi le ka civis na me yiko awonye modan dokata le egbe ndike ja fi mi aten akede mienti kana mi agere nya jo ma akplo akwaton go do nya ofe akpaji nemi nje jo de je si ba poma andra de uchro le yiko me ejuje apo no le titina nutuo me ka ko bito pa asi eso heavy awu adeoji le yiko me wo ble anovio be you akho le Ghana National Fire Service ejochi do bie pa wana wo me ka mi alen kura le yiko mo mi pe nya wo ezo mo chopa ko be glowy aton de asine pa ko be bla ever for the KFA lofu me kamis na ma trophy ma va ne magara nya jo me nemi akbabe mi de ka on club Ewenyigba TV le yi me ka de si be nya pa do ope nya jo ikono ba ka mi sila fi me nemi mi akọ adara nu pomo wana ji nemi le efegbe me kana mi agere ma njo de si be efebla adenu chore pla esro hekpere evie wa ma aton yi ka efe dinu enevi ade eno de vie o do mi hafi ejo eje apono le gomwa budumbura yi kenele titina nuto manguti ka njo de si be ejo pa apaje ne apoto ye kwakle pofumo wa enye mi ka wonku na ntomo no la gade ko ku de ejo opo ndegle wona wonti kele la ka o hire go be ebabla adenu shia wo de si be enye Robert Asem Donko yi kana obabla aden la afode de wona akpaji kala yi keme ante popola wo de ka club Ewenyigba TV ko de ya jo fe akpaji na mia wo de si be US be le me mira page nu gbante pe ka we aton gba vaya ye apoto e kwakle pofumo to no lido mo no khone yo la be juje apene yo ga ke yo fa aba je wana mutia meten adevia rekene novio yika yo jochido pie kala jochido pie penya noa wo ade me be yo ko yo abega ade minute bla eton lo fo ma wo ena yika wo poga ade minute bla enefo atoma wo ye yo tengade te fe yika yo ba na be ejochichi wona ya eten awunu nwi kala wona e pa akpajia amayi kenye gberela operenti to ne jochido pie le gumwa budumbura ika akwato Patrick Bawa aponu yika wode kogbanya jodo wala yika wode emebe enu yika na be ejoye eje afene apuma Andre yewa yumukten de jesi bara ko kabun yupoto yika yola ngomo kuku wana won kokude ejo bibi afode de wana wonti kala epe gbada sinana ejo aja koto enya jodo wala akpadia wo de emebe amayo kata na wado le wo homa wo aja gba yika wo alankude wo pe jiregbe musa kade fe wana wonti yika afiebe eni ke mo no hehemo wa ne wakoni wo akoko adare do ma wo pe dodo pe wo mele wo pe ko wo me kala wana pe akpajia ebie chu sibe waja gba yike wo agade nku bubu pe akotutu dodo yike ko de atume yike anabe wo pe akade kwa pele jiregbe musenya otitri le ajoja pe wana wa akpajia ne waten ale nkude emu nwi ka bie chu sibe no bi yike na smoke detector yike nya modangu to hare yike ano apeme yike ne be ajoja apona waten adogli alo watan na ogbada sikocho ajobibi alo atenga na obe ajonaje apono mutia ehebe no vi mawa na wacho dodo akọ ade etome keji yike odeme be enu yike misa na kolie avu ajopa bibi hafi jiregbe kare musa wana na adovlo yike anabe Ghana National Fire Service over agademe yinye fire extinguishers wa ten agare open so so wana me yike wanyale yike wo azen le wo ko kakle office ale wo apo me le Ghana to come godo kale epe gbada sinana nwle ba pa akpajia ebie chu sibe jochido pie pa roje wo bu yike wo akpere onti le jogbofo kakle dagbefo nu wana wo pa akpaji kanamia achola jogbofo nya mamene mi la gomwa budumbura ikene le tisina nutome ikamia anogagamde egen nutome tetrenya la pasa njojo deje sibe popito prasi esu habobo mondola awu adeoji kanu ikano vie opo kare wo me yenyebe wala no vie oblembe yo akọ the Ghana National Fire Service do opieme kale mi apon gomokuku wana opa akpajia mi adeje sibe le apejunu gbanto me mi le panka ka we eni egba vayi le pa ko be klula avovo eveyema ye Ghana National
National Fire Service oje amagoko hena na ole ejuchido na ome le Ghana dukome godo kala no bi ope nyanua wojira form alo agbalvie na no bi obe wade asi government yika wado agahome ike nye CD akbe de kada lena ope do wona won popo no ko obi echo sibe wado go yo le amadroje pare ike na le abeka la pass le yopa gbeje wona onti ike day and night hotel medro jepie kala ko vito kwaple ejuchido pepe nyanua ye yu honjo chokokure amoyi ka jogbofonya etu yi ka wuseni egay alwodo gayla no vie lo pa for the wona omuti ka woda mebe yu pasi atensu no vi awuji la yikeme yu pon go makuku edeje sibe ame abala fa de kakle ejivoson ena ye adogala no vie ko to pa for the wona ope akpa ji kanama ache apotana mi kanya anomo mi panya oji le Ghana to come godo deje si ba mo mi panya onye nu ike mele afocho mi le mi Ghana to come 3 le agudo nya ope akpaji kanye jo deje si ko chu do pa ikanya no ko kure mo mi panya onti kanya Institute for Energy Security IS wonya ma ike wo de gbada si ko de ko globe ma adidi wa mo mi liter de kapa akpaji ike ano petrol diesel mi aje siri andre ikanya 7 siri le Ghana to come godo kala wo pe gbada si jaje anutia wona mi se go mi jirapo yika wo ma sengu le Ghana to come yika fi be lo po mo mi jajira wona wo akpaji ala yika mo mi jirapo gauna adarejia wo ma aten adaraji na mo yika fi be wo ano jira sidi aden peso black shake for aton hekpere sidi aden peso black shake for a shake yikenya 6 cities 95 pesos calculate 6 cities 99 pesos le petrol player diesel per akpaji kaje cho deje si be le total mo mi jirafia wonya mere yike wo dalo fu mo mi oji yikele alafaje mama evebla shike for aton pa klum mama eton bla eve for aton yikenya 2.95% kakle 3.25% le Ghana to come godo kale wo pe gbara sanana mutia o deje si be mo mi pa nu wona wa anya no yike ayiji lenga ka yikele ngona mi bona ka Ewenyigba TV upload akwato ale yike mo mi panya wozon chopa pepeple we aton da snepa pepeple bla eve for the keme la yike meeting wore calculate do pa yike nele mo mi nya oji pom le Ghana to come godo yike National Petroleum Authority NPA do pm nemi kale pa pepeple we aton me le epejinu aton lopo mauma mo mi kenya petrol woje le liter ka pa sidi ebe peso bla andre vo andre kale diesel sidi ebe peso bla adem vo ene kale pa pepeple we adie me mo mi kenya petrol bla diesel wojire sidi ene sidi eton peso bla adem vo andre sidi eton peso bla adem vo andre kale pa pepeple we andre ma mi tendra mo mi kenya petrol bla diesel sidi ene peso bla ene vo adem 4 cities 46 pesos le Ghana to come godo kale lendi opa akpaji kokwa mi de si bele pa pepeple we enya mo mi kenya petrol bla diesel wokata wona jajira sidi ene peso bla asheke vo etron kenya 4 cities 93 pesos le Ghana to come godo kade de si be le pa pepeple we asheke mo mi ko nya petrol bla diesel sidi aton peso bla eton vo aton kale pa pepeple bla eviem vaya mo mi ko nya petrol bla diesel sidi ene peso bla andre vo andre kale pa pepeple bla vo de kema petrol eno sidi aton peso bla ene vo andre ke diesel eno sidi aton peso bla aton vo de ke kamia panu kwala gai more kamia chumia panya jole Ewenyigba TV jogan kwa wana ojia ako asedo yenye eke afina ma ajole miegwa ma abubulo ma alankune ngodonya nguti nemi jagbofonya de do modale go ma butumbura yike we be puma andre ado bu pagbe koto ejoje apepe wana oji ke jochi do pedo adahune ejuaja yike wala nkuda o pe jiregbe kare ngusen pe wana wonti afi wa dole wo pe apa wo me popito prasi so habo manola awu ade oji yike wole no vi oblem lega holo sibe you akplo ako angere Ghana National Fire Service do pe mena holo Ghana to come godo kama mi pe wana wo dare eji le Ghana to come godo yi kama mi pe ele litare kapa kwadia sidi andre kenya 7 cities nyanko enye nate agboyo me Peter Civis nyama yika onye moda ndoga de meeting ponyele mi ape ajoganu pomo wana woji no series ebe English dictionary nye do pe yika gama gbena mi ape nya ajole egbe nkekeja penemi le nya pe de kawo later